Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm kita khalo like DJ Gift loyi nga ta hi n'wi linka na Hlavusikiza. Manga ma hleketa previously Hlavusikiza of course afika challenge ya DJ Gift wa posta his performances loko ri ena hit. Laha swi nga vuya swi tika of course ku se hlawusa a vuya ku hayi hi ku se swi n'wi tsandze DJ Gift ku posta performance a hi phikizani swo hlamba manjeni. However hi ti 8 ta May hi fike hi vona DJ Gift of course DJ Gift a fika a posta performance ya yena hi risimu ra Xikorokoro for the first time ever so swi clear ku la a responda to Hlavusikiza. So kuna some level of difficulty when it comes to this analysis because a ku ri ka rally ya ANC. Okay, swi kahle mhaka hi va hi pake kahle. So I think maybe to some extent I fair play. Why? Because mga ma hleketa previously I expect ku itanta performance here eka event area ya street leswiya i swa ANC. So swi kahle sweswi ni va swi reason before ni nghena ka video because un'wana a nga fika a ta na argument yale ende yi va yi kha yi twa. Like that, I mean, sure, I jigisa a laptop. Let me reduce the volume here. Okay, as you can see, DJ Gift are performing. Kwalano. So should komba arna mjini. Kunga this one here. Okay, loko hi langutisa la aim na timembara to karhi la hi ta tlhe hi vulavula ku hi kota ku twisisa ku a ti lava yini lani. Okay. And then so kungena ku cina Dman. As you can see, so kha cina Dman hi twa na crowd. I mean like this one here na va kha va tsaka swinene. Okay. All right. So clip leyi nga hi vekela na DJ Gift here, it's only 30 seconds. I guess ku na reason because ni kume yin'wana yo lehela ku hindza leyi. So vanhu lava hi kha hi va vona laha of course hi tin'wana ta timembara tikulukumbanyana na le ka ANC kwalani. Yeah, vanhu lava mi va vonaka lava a kha cinana na vona i timembara tikulukumba kwalaha ka ANC ni nga swi vula tano. Lava nga yima kona ku ri suhana na stage hi ta tlhela hi swi vuyela sweswo. So na laniwa loko hi fike hi cheka in overall. Okay, na mi komba section leyi a nga yi tsema kona. So in overall loko ho ve kha hi cheka like this performance a cina na makwala a nga na voko walawa mi ni languteni crowd. So ku ze loko kutani va na some level of difficulty here because a ku ri ka rally ya ANC a ni tivi ku hi fike hi swi jaja xinjhani. Doesn't vuri ni ku maybe this performance a fa nga vekelangi yona matende lama ni ma langutisini vanhu a ni vona va ri ku cineni mina to be honest a cina na timembara ta ANC letikulukumba laha ti nga na positions to karhi. Okay, even then loko se xi sungula ku cina xi hisa lexi hi twe crowd manjeni. Ku kombisa ku a va tsaka swinene by the performance. Okay, so how was the performance, Master T? Performance a yi ri kahle mara a yi swi ta va difficult ku va hi jaja kahle ku vhele vanhu a matenteni tanihi sweswi ni nga mi kombisa ku a ni nga voni va ri ku cineni. Hi nga tlhetlhela ka the previous video like hi nga tlhela hi zama ku va hi extend. As you can see loko camera va yi kha yi jika na hala ka left a hi nga voni va ri ku cineni vanhu lava nga matendeni and stuff like that. A cina na lava kha va ri kwala lava kha va teka na ti-video kwala mhaka leyi position leyi ni ta tlhela mi kombisa yona. So in overall loko ku ri hi sweswo swi tlhela swi ni tikela ku va a hi postini laha a tisa message wini because swi clear ku laha a nga komisangi power yo tlula nhlawa. A ni tivi guys, that's why ni ku a little bit difficult here for me to judge. I think swi nga olova loko ku va a ri ka a normal event hi swi tiva ku event ku nga ri swa ti-rally ma vona mhaka leyiwa. So position ya vanhu lavawani
Yeah, alright, so hi ta ka positioning leyi a yi tshamise swona laha, as you can see ku na switendani leswi swi extender from the left side of the stage kwalano, as you can see. Unfortunately a ya ha pose la swa ni tikisela nyana, so stage a ku ri lexiya as you can see laha ku nga na xilorana, so DJ Gave ta va kha cinela nyana laha ku nga na mahlo ka xipikara lexiya nyana laha mo xipikara xa ntima leyi ku nga na lwa nga rhangarhanga nyana a va kha cinela nyana laha ku hi laha hi laha kha cinela kona laha and stuff like that. So then matende laman'wana a ma rhendzele hinkwako ni sure ku se ma kota ku va mi kha mi swona ku a swi ndlise ku yini. Yeah, mo leswi va nga endlisa swona laha, it's more like that. A va kha a cinela yini a chike nyana xitejini hi laha a yimele kona nyana laha a ni lava mi kota ku twisisa na positioning ya kona laha. So laha a kha a cina na a ku ri timembara ta ANC letikulukumbanyana lahani hi tona kha ti muvha laha. So and as stated, it's a little bit difficult when ni judge this performance yi le ka rally. A fika va ri ka event ya straight hi leswo. She says, baby, ni nge koti ku ta nkarhi walowo i tsalela rivanti ku welcome to Paris.